za ovu sezonu. Nije loš pokušaj, ali Krklec je to obranio. Dobro plavi, opet Černat. Černat se namješta na centaršut, još Černat, dobra lopta na drugu stranu i ništa. Prva odlična prilika, međutim neće onda Rubil. Onda tamo Oremuš, ispred njega je Balajić, Oremuš je prošao. Oremuš, oštar udarac i gol. Hajduk vodi. Ipak nije Oremuš ozbiljnije stradao, evo ga već spreman ući, a sada još jedna odlična lopta prema Šeriću tamo. Šerić i 2:0. Šerić je uspio, kad se već činilo da je izgubio loptu, doći ipak do nje i Hajduk vodi 2:0. Evo može li sad Hajduk pobjeći ovoj ofsajd zamci i uspio je tamo proći Šarbini, da vidimo, prolazi i to je 11-terac. To je 11-terac i traži Anas Šarbini da ga on izvede, da vidimo kakav karton za Šarbini ili Krklec i 3:0. 3:0 Anas Šarbini. Hajduk je sada... Evo može li sad Hajduk pobjeći ovoj ofsajd zamci i uspio je tamo proći Šarbini, da vidimo, prolazi i to je 11-terac. To je 11-terac i traži Anas Šarbini da ga on Anas Šarbini ili Krklec i 3:0. 3:0 Anas Šarbini.